Anda video check. Kue mo ngay show sa. Yang ngay the active presenter ngwe so we phe ngay down da and the screen recorder nga the screen recorder nga ya the ngay tun na ni phe shi ko video jet ya nga okay ya antenna computer tha the driver ra ku re the driver phe ka ku jet na yi nga yang and the window 10 da ne ko DEVICE device MANAGER get it then yang ne ko open tab for it ne ko ante driver jet pe sha nga ta ku ne sha ante ni keyboard ko na window the e the ya ante deep PC nga ko right click the name and the property ko sao sa yang ne ko window activate pin bin ang ko mai yu the driver jet mi ja nang device manager ne ko sao then ne ko nam mai yu ya ne video tha driver ka ku taw nga ke sun na ku re ne i ko sana me ne ni ko DIRER driver poster titan they go back tip na download driver poster the best driver update for na free download ko tip let's save nga ka tip yan le download like share comment ni no jo yarit hey the download ko ngon ma san the view download ko tip ba open folder ko sang under sa ne pe ko na yan the video check yan the video check yes tip like share comment ni no jo yarit hey ne ko install nga ka tip na ne ko no thanks nga ka lata na ne ko tip na yan the video check yan the video check like share comment ni no jo yarit hey yan ne ko no thanks nga ka tip na ya scan now nga ka tip na ya si ai na computer na driver ni pe jet ya sa jet ya na si dra pe install klo mo ya ku re update now nga pe tip time jo si wa download klo da sa yan the video check yan the video check like share comment ni no jo yarit hey okay nga tu ka yan the video check yan the video check like share comment ni no jo yarit hey pu na wa ba update lo ko ngon ma sa pen sa na wa ba lo ko the reboot mo ba ande ni phone ko ang restart lo ra a ba sun na ka ra
and the Ogo Jones. Then put none in order. Display adapter ngamu complete jemasai battery ngamu complete jemasai dan then puna edit the sound video game controller nora do ya they harasa then puna wago the mouse the mic and other pointing device now wago and then you reboot clora okay ya ndego go shi the ngày nào computer phải restart lâu ngắm cho ngày ya này mình chụp có sa nam ấy này có ở đây bé dan để restart ngắm phải tìm na đây dan để video check ya để video check like share comment ni no jo yarit hey password not typed na yang restart logo ngo sakure okay ya wa ande ni de tamasha ko te ya klami tamda serim de device manager ko te nga the krawa se open for the driver ni ko này có giảm nhiệt rong anh phải muốn và rong sẽ để update rồi anh phải muốn rồi sẽ cố ra driver phải là tạm như mình nó mà gì á anh này có con ngút được thế nên để control bên này tụi nó open được đây có để install program có sao lúc lòng on đây có share cái ngàn sau ấy thì phải phiêu chạy ra rồi ngài anh đây có gì coi integrated driver lắm mà sẽ để snapshot pointing device driver lắm mà sẽ phụ ra chỉ chú của bà sai phang na video tháp bài không cả ai còn làm như sao rồi